anda mbir ko kam gen wogula e saytane ka waro mot a mota tange rek xaji njom o fiya ngiran no paxero gara ay elage ay ka mota mene toujours ko nanogu te ka diw ka sax mankane njer ka toke el bonu ndamranga elage xaye ko bug ka xamo xaj kene koy ten gim ten sax i toke bota mot i ndamranga 5 minutes ko waro lola fula kay i kon parfois leg mbir lay tiktok mbir wiine ngim kiran nda ten fi andona ten yegu a jekkate yeg nan cerga yakarama yakar keke fi a confirmer ndax lele ko kinale i mbir ne ko pok nangan te jekkana doxam voilà kene yo o nanangam laynge suma champion besaredu premier contact in we modam sax ka mankane cerketen ka toke ela mankane el bambi nda dara han isere in rek i ya tama toke i toke dikange tanga o moñ na febul rek na kene ka anda aussi xano an ma gen watona aussi fo gefdat kaga so gar koy yoxid ke wo kene redu ten ka i sifle el rekum ret fi bagages ye garma maga sawle xoltu de i elaj tom yakarma i njom aussi a jega ma andone wax deug yalla mais ngin ngora commencer itna bo mati daka kam ngel te ndefe mi te fapot na mbine abdiroha yama kimaka a yakamte o fat ngelna yama pesaha o famno hidega ngelne yakarma nyakir ka andone xaye xam-xama ha maga o simin kay wala bok te jekka andone xano fin pour an d'abord ngel o fadanga maga o roki da ngay tam bu jasnor kam ngel tam a jega ka ando wax deug yalla roga ci tan yokkan yok nam dok togo ngel wala bogo jasnor ko xam ngel e xeñle faxar ke waso ngel elajum xes anga fapor même fapor ka le ma ho boy am fad kan yomne kene ka jeg catatu da jega atul faxo i o xaga jega elaj o xaga jega teno fiyan o xawin no xoox le ndeer mene fo mene oxu garna ma o xupin took refe o pudlan refe lakas elaj kene ka jeg unami o buntu o maaxole ye arena jegna i njaxu rek ndokata ndefano buntu nda jayta rok koge a ref no buntu yul rek fadidanga te a gara i a faga elage a faga kene mi ley ngote cep koy winam loxonga om leg-leg ko genox te jeg ka andona kaga itam a foga fog ne ka andona wax deg peli njoma ref ndax leg-leg ngor ke ndiki te jig na de mbita to nu lamtona anker ndax o layanga te neke soɓu neke te soɓono koy a waro leer bo o fiyan ndax maga itam a refa ka andona ye soɓa xa pesa a doxama no kamilang to yakare ta wa andona ye xane sutoxida soɓu kamilang a jega ka lemu oxa pour i ndefna kam wala boga jeg ka andona ye we lemu xan pour a wina ngara ndiki anda njom ke na yaqanang ka may fudlan we eti lem wa den bo pare so roka kam ngel ne fudlan we e o fiya ngan jafe-jafe o don sax ka yaqanang elaj kene refu njom nda o lemwanga kam fe pir ke som o dono bal a jega kene fop ka jeg kam njom ne nda lem wi fop o wage fiyo ba damango xad jala ke jalka xad o xadanga koy wo elaj ngel lamit ne andone kam ngel ref leg-leg njom a dom ba ndeer a repita xate a cienu ñoot nax nga wa andone a ngara ngar bo xam ndeero lange soit o ɓoyo januna ref wala o ñam maak gastino nonongole bo tamit te yip foofi andim nax tiga lay bo pare te sogo yer wala boog a mbiya mbi rek mais tam wana mbiyan kaga aussi est ce que jega tin jangat wala boog a daw anga mbir wala boog suɓa wa mbinan wala boog fi xoof a dawoga i mi koy nene ga'oona kene wax deg côté o ɓaak kam ngel hop layaxonge jaf lenga dalaxam bo nenen wasa njom xijlatiram i wene ka mbiyan pour kiɓe rek nda wage watit ne da ne'a de nda i njom itam naname a jega wa andoona yee roog a ci'a den xiɓ de nda a jega wa andoona yee aussi xiɓ pour te dama den jafe-jafeñ i xiɓ aussi nu xiɓeena rek a bok ta jega ndax yakara ye o xiɓa doomu adama fe a yoɓa mi ken layang mi de andi mbir raw gadu poussière
nda a caf poids lourd o xooxange o ɓaak jare o xija surtout nene téléphone ke mbiyatna Elage mene tiye ɗomtu ndax i moofa yi 3 heures 4 heures du matin o téléphone ake ñaƴa to wiin a ngooya kilifa a paax o andan nda koy wax deg me da mbarna ɓeer aussi a ɓeerateeru a jega ɗata de mbas na pir ke a jega ɗata ka a mbaas na njom muslay saqun de ka yoqna fop o bogwanga xool o baɗale yoɓong muslay ke ten refu ye bam xuɓel Elage njom ka a yoon affaire ka yoon fo affaire i kene a jega ma andoona yee koy wax dëgg yàlla xani ngar taaga o ten refee ne jamano faaga taar fe mos ano jaytar ndax i gon le jaɓan e nam koy ndax i nan aye i njom nu tega roogina roog we moom a sayoga say ne koɓ yoga sayogina maaga koy a jega xa layama ye a ɓeedange a jafeñ a lool nam ñoowtoogo fi ke andoona ten ndef e waaga andoona yee wax dëgg yàlla xa ɓeeto xe ndef ndax i njom a siis ne te laytina ndax itam i mbir a buga bugo maaf na fel to jema fe saq oona wax dëgg yàlla Elage naxangirang ka i ndefoogu rew we a loola naxam a woora roog o yaal ndaa mi kan and'u ke saqma gim ke saqma o lamtangaan wene ka ndetoogu bo te ka saɗar affaire o tew o layoogangaan sax fokatinum no waxtaan xaalis o jegangaan Elage o tew oxu bugoona o jegin carrière ka miñe to an am ke saquma ten tax couvrir a xooxes kene reɗ'u ndaa toujours rew we nene ka looloogu i i ngar no ke andoona ten ref wallu galaaj ndax itam i nga'a leeg-leeg i mbir i lamtay sax o xeke leeg-leeg mbir rok ga'kiro xibo xel no ten mais i njom ne fo ke andoona yee bagage ke kam i njom ne wax dëgg yàlla e fod ke naaga mais i njom ne a ɓel a ɓel bo ande xan wiin we lamta o xeke xa saqu i mbir aussi ke saquna kam ngelna yo te ref xa bidong a mayu wala boog njetna utna yaam a safe wala boog i njom ne mbinna mbir ne préparer ta ba gar ka ngel Elage a safe mayu ngufiro rek Elage a safe mayu ngufiro tiga kena saxa mbir deg o xan mbina nana mina en sécurité kenen lang kay a safe mayu ke ngufiro rek safe ke maya a maya kenen layang anda ye layaxonge mbir a geenwanga fi'a neen muslay bogin ta xool a pare a jare taxuma galaaj mayu sax o ga'a mbir xaƴa ndiiki yo nda mbir ko damogun galaaj ke maafin na Elage kene ngufiro rek ke layonga mbapax na itam jopra jopir mayo ke wala boog pay ɓaal ke reɗ'u wala boog o fop o anga nam rok toogu liikoox ga liikoox wala boog wo fi xoof kaga da reɗa ka andoona yee a jega wa lamtaxama ten puisque a layaxame koy o fesan oxa andoona yee wax dëgg yàlla a rokid'anga andi cosaan a gar no cosaan i njopru kan liikoogu man fi sabadoor kene ngew ina a mbuuba o gar sipo janole geenu xa simbaxe mbi nene Elage ten taxu ko roka no njom andid kiro pir ke sax meta refna am pagay ɗoxa den wirloxa ngel ne Elage yaaga tige cosaan a jega i ngar no ke andoona yee ten ref pir ke andoona yee wax dëgg yàlla ndax o maaf rena itam layno o faax no kiin wala boog o waag no kiin wañin waagof dara kam i ngel léeg-léeg ko mof kam i ngel di observer a com ke te jeg pir ka andoona yee léeg-léeg wax dëgg yàlla aussi a ndef andoona yee kem tana maafrel mais tax keer aussi o refe xeefel wala boog o diida den mais ñakkeero an xile wax dëgg yàlla o xek champion nga ref est ce que an a Bouba 40 anda a xe'no ten ref Yekini wala boog anda a xe'no Insa Basul anda a xe'no ten aussi Bouba Moundé 40 wala Bounama Diomin jamano faaga Basirou Sarine Mama Lamine xaye lamit angam waaga xaye xa waago xot njom na den a refanga nu ngeta wala nu ngetange xa jangogon com de i Elage o xiido la Yekini garna Gandiaye a jang njom ne te xa a ware ref o xene a saq blouson nene wiin we ngeefin maaga refum presque njom a moƴo rokam yaaga maxey janganda kam loola bo da ngaƴam fudik i ga ta fi'a xa kele xa andoona yee mi
wax dëgg suurna xam mayu no njom Yaxya a jeg u fula uma waag ke ta fi'a Buuba o xaaga njom ganjaay mene in ga ta diyang wa wiin a meeɓa boya ta ɓiskang kene fel am wax dëgg wene basin ndem si yàlla malaminin a ɓekam no njom i njom seereer anderun njom jomo nda yoq we ande ten kene elage kene andirano yo mbaparo ko nga mene rek sorale we ci njale fo lakas fo ka xajona no mbin nda yoq we ambiance fe rek fo a pamba ke elage to wax dëgg a mbara ñoowin kene champion wara ɓaato jeg i nda ɗeeti seereer ke in way ñakan de xar i mbagu leye o ten taxu i ñakan leng ne ko andoona yee warano xal wala ik andoona yee xalata ye xa taxu ceereer i nanooga ne njom seereer jegatiran yaam en activité nu ga'oona na xeet waxey kam njom ndaa e cosaan ne est ce que i numtangaan xaye lay ke taxna cosaan njom a layel xaye a kim te o seereer o mbakunga te o seereer kon ke seereer la a jegena kam njom yaakaar me we ngetna kam njom a ndef xeet foogaam activité fe yo ndaa cosaan ne waage numti cosaan ne bo a ref ina ye i soxodre ku doonena no njom seereer xana jangin yaam kene ka ref ka andoona yee ka i numin so lamin ndaa ndiiki wene o ngupa in moyen den taxu da mbugo njang njom ne anda ye xaye wo des fois ko ga o bugo moƴo ɓiy no diw wene mbangang elage kene taxu i soxodir mbir ka feeña